आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव राज्य के हक्सल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना हाइरी हौजुकमकी ओइना मणिपुरदा डेल्टा क्रोम की केस थेंगनद्री मणिपुरदा ngarang कोविड के अनोबा केस 440 थेंगनखिबगा लोइनाना अपुनबा एक्टिव केस की मसिंग 1,838 सूरे अमसुंग केंद्र की हक्सल मंत्रालयना राज्य अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगदा कोविड-19 लाइचत हंदोरकबा थिंगनबा टेस्ट तौबी चांग हेनगत हनबा खंगनख्रे लेबाक असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 के अनोबा केस हेनगलकलिबा हियेंगलगा इखोय पुनमंगना चेक्सिनसी वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथोबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकबियो अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियो लाइचत असिदगी ngaktoknaba फेस मास्क सोपियो फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट छेंगना ताथोकबियो खुदछा छेंगना हमदोकबियो कोविड-19 के मरी लेनबे ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर के हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ राज्य के हक्सल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना हाइरी हौजुकमकी ओइना मणिपुरदा डेल्टा क्रोम की केस थेंगनद्री आकाशवाणी इम्फाल दा हौजिंग हाके ममंगदा संदोखिबा डॉक्टर राजोगा वारी सानबगी थौरमदा महाकना हाई ओमिक्रॉन वेरिएंट ना नारबा मियोय अमदा डेल्टा वेरिएंट ना सुनारकबा याय वेरिएंट अनि असि पुन्ना लैरबदी मदुबु डेल्टा क्रोम हाइना खंगनगनी राज्य असिदा कोविड वैक्सीनेशन की थबक मनिंग हल्ले हाइबदु यानिंगदबा फोगदोकलदुना डॉक्टर राजोना हाई ममंग चही की जनवरी दगी हौखिबा कोविड वैक्सीनेशन की थबक लैबाके अतै मफम सिंगल लोइनाना मणिपुरदा हौदोखबसु मदु अमुक्तादा पुन्ना हौदोखिबा नते चही कांगलुकी मतुंग इना तंकक नाइना हौखिबनी महाकना हाई कोविड वैक्सीन कापथोकनबा अवेयरनेस प्रोग्राम न चिंगबा पांगथोकबगा लोइनाना युम युमदा चंगदुनि हिता कापगी थबक चथरी डॉक्टर राजोना हाई हौजिक राज्य असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबी चांग हेनगलकलबसु सिबगी चांग अमदी हॉस्पिटल दा पुखटपगी चांगदि नेमली मसी कोविड की वैक्सीन कापथोकखिबगी मपाननी महाकना मखाताना हाई कोविड लाइचत लाकबा मतुंगदगी राज्य असिदा हक्सेल की इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथिना फगत अनबा ngamle मिखल मतुंगदा कोविड-19 की केस हेंगलकपा याय हाइना मियामना ngangnariba अदुगी येंगदुना ओइरकपा फिबम खुदिंगमक थेंगनबा ngamnaba मतिक चाबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम सादुना थमले लाकलिबा राज्य विधानसभा मिखल की मतमदा मियामना कोविड की एसओपी मपुंग फाना nganगना चटपिनबा अमदी कोविड की वैक्सीन कापगी चही सुद्रिबा अंगांगसिंगना मखोय मखोयगी रूटीन इम्यूनाइजेशन इंथिना चथनबसु महाकना अपील तौरी मणिपुर ngarang कोविड के अनोबा के 430 थेंगनखि पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता सिखिदे अनाबनी फुतरुक नाबा पाखिबगा लोइनाना नाबा फरकबगी चांगचादा 38.0 अनिदा लैरी हौजिक राज्य असिदा कोविड की एक्टिव केस 1,838 लैरी मणिपुरदा हौजिक फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज 1,23,333 कापख्रे मछि मनुंगदा अहानबा डोज दा 1,19,938 अदुगा अनिसुबा डोज की 1,13,13,133 यावरी मसिदा प्रिकॉशन डोज 9,9,968 सु यावरी था सिगी अहुमदगी हौखिबा चही 15 19 फावई मनुंगदा लेबा अंगांग 10,962 ngarang फावबदा कोविड वैक्सीन की अहानबा डोज कापख्रे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी केंद्र की हक्सल मंत्रालय ने राज्य यूनियन टेरिटोरी कोविड-19 लाइचत हंदोरकपा थिंगनबा टेस्ट तौबी चांग हेनगत हनबा अमसुंग मियामगी दरकार लेबा दु येंगलगा खुदक थबक लौखनबा खंगनख्रे राज्य यूनियन टेरिटोरी इबा चिठी अमदा केंद्र की हक्सल मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी आरटी अहुजाना हिरम असिदा खुदक मियेंग जंगनबा अमदी अकंगनबा जगह खरदा पॉजिटिव ओइबी चांग हेनगलकलिबा सिगी येंगलगा टेस्ट तौबी चांग निंगथिने हेनगत हनबा हाइरी
mahangna hai COVID-19 ge anoba variant Omicron laibak asigi mafang kayada sandorakliba sin nungnang bapukningai ni Indian Council of Medical Research ICMR dagi phangba data gi matung ina Rajya sing amasung union territory kayada test thobi chang hanthare haina su mahangna haiki marak asida Bharata hujik phawbada COVID ki vaccine dose koti 129 lakh humphudra mari gi mathakta kapkhre ngarang khakta da vaccine dose lakh humphumanga lising marphumanga hena kapki hujik phawbada COVID-19 gi precaution dose lakh yang khaita lising ni phuni thogi mathakta kapkhre laibaki oina laina sidagi naba pharakpagi chang chada marphudra mari dasmik sinoma panda lairi haukiba pung kun mari da COVID ke anoba case lakh ani lising kunthani pan hengna thengna ki Sahi tara manga dagi tara nipan phawbada leiba angang singi chada yang kahigi mathakta hujik phawbada COVID ke ahanba dose ki vaccine kapkhre kendra na hairi angang singda COVID-19 di vaccine kapagi matangda aran bawa phang kaya sandokpa video ama thokliba du sachinnabani pause singda ngaji phongnari ba maru oiba pau singi damak hujik Wahengbam Washington leire Washington Thagatrine Imphal ngasi phongba pauche singda COVID amadi rajniti gi pauna maroiba pau pairi irei pakta active case listing ama chatet marphudama tho yaukhre pungkun marida chada tara mari gi changda mioi chahum marphunau na positive oire haina headline piri pawasi Manipur Mail gi chu headline oiri pona phamda August kunthama tho gi tungda Missing khwaidagi yamba oina hokiba pungkun marida mioi chahum marphu positive oiki haina chawna headline tawri People's Chronicle da Rajya sida hokiba numit cha manipuni gi manungda khwaidagi yamba chang oina COVID ke anoba case chahum marphu thengnare Sangai Express Manipuri da chahum marphu positive oiki nifu taru phaki huyelan pauda sahi sigi oina ahanba oina anoba COVID positive case khwaidagi yamna chahum marphu thengnare Isel Express da COVID-19 gi ahum suba web ki chaitheng oina nongmada mioi chahum marphu positive oirakre haina headline pinari Morning Bell da nini chanba oina positive oiba mioi amata sikhide nongmada positive oibagi chang cha da tara mari de hengatle haina chawna headline piri Naharul gi thokdang da su mioi chahum marphu positive oire active case lising ama chatet marphura mathoi yaure haiba pauga loinana COVID ki testing thujilnaba center na state khangalakre haina ahanba headline tawri Imphal Free Press ta kendro gi haksel mantraloy na rajya singda COVID test tawbugi chang hengat hannaba khangalakpagi wafam ahanba headline oiri Sangai Express English edition da anoba case chahum marphu thengnabaga loinana positive oibagi chang leptana hengalakli Imphal East Imphal West amasung Churachandpur da anoba case chahum hengatki haina ahanba headline piri Sana lepakta COVID test tawbagi negative certificate yonbagi wakat lakle haina ahanba headline oina phongli Rajniti gi pauda MLA Joykishan Congress tagi suspend tawkhibagi pau Manipur Mail amasung Imphal Free Press ta headline tawri Naharul ge thokdangda Union Home Minister Amit Shah amasung National President JP Nadana CM Birendra Saugatpana BJP gi leadership issue leitre haiba pau anisuba headline oiri Churachandpur da phongba Jogam today da jila adugi Bidhan Sabha Kendra taruki polling personnel singi training haukibagi pau amadi pungkun marida jila aduda COVID ke anoba case yang khaini thoi hengalakibagi pau maroiba pau oina phongli Churachandpur da phongba topa pause Manipur Express ta Churachandpur police na mioi ama khulai ko konana phare amana nanthokre haiba pau ga loinana MPCC na MLA Joykishan bu Congress ki primary membership tagi suspend tawkhibagi pau maroiba pau aina phongli Nisin Thwil tu paucheda polling personnel singi training haukiba madi Sri Joykishan Congress ki primary membership tagi suspend tawkhibagi pau maroiba pau aina phongli Tamenglong da phongba da Gun-free Mail da COVID amadi United Women Organization Tamenglong na lambi koilas thadabagi damak khongjang changsin khibagi pau Congress MLA KH Joykishan suspend tawkhibagi pau galoinana KH Ratan Kumar bu Congress ki working president hapkibi pau maroiba pau aina phongli lambi sembi dabagi khongjang changsin khibagi pau asi Tamenglong Times ta su mapungoiba pau aina phongbaga loinana Rangkhung Sports Meet hawdokkhibagi pau chu phongli atupa pauche da chamda security force na Bishnupur jila da khusu khulai kaya phagat khiba amadi rajniti yoiba pau maroiba pau aina phongli neni Thagachari Washington
अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो हन्ना राज्य के हक्सल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना हाइरी हौजिमकी ओइना मणिपुर दा डेल्टा क्रोम की केस थेंगनद्री मणिपुर दा ngarang कोविड के अनोबा केस 340 थेंगनखिबगा लोइनाना अपुनबा एक्टिव केस की मसिंग 1938 सूरे अमसुंग केंद्र की हक्सल मंत्रालयना राज्य अमति यूनियन टेरिटोरी सिंगदा कोविड-19 लाइचत छंदोरपा थिंगनबा टेस्ट तौबगी थबक चांग हेनगत हन्नबा खंगनख्रे पाउरुइदरी